vremenu nasilja i zla, u vremenu kada su se bratski narodi zaglibili u sopstveni tuđi nacionalizam, Jugosloveni su doživjeli najsuroviju negaciju svog bitisanja. Kao jedini predstavnici omrznute državne zajednice, postali su i najveće žrtve ratnih sukoba drugih nacija. Oni koji nisu fizički istrebljeni, uništeni su duhovno za najmanje jednu deceniju. Veštački je stvoren privid da ova mlada nacija nije preživjela ta krvava dešavanja. Da li jugoslovenstvu, da li jugoslovenskoj naciji odgovara bilo kakav oblik nasilja? Nasilje je suprotno slobodi. Nasilje koriste oni koji ne mogu da budu tolerantni, odnosno oni koji ne mogu da prihvati ili ne žele prihvatiti razgovor. Što je veća nacionalna sloboda i ravnopravnost, to je društvo tolerantnije i slobodnije. Davanje mogućnosti izbora pripadnosti različitim nacionalnostima, odnosno dozvoljavanje prava na razliku, potvrda je tolerantnosti jednog društva. Time je svakoj nacionalnoj grupi omogućeno očuvanje sopstvenog identiteta. Svaku naciju treba shvatiti dinamički, u određenom istorijskom momentu, pa i našu jugoslovensku naciju jednako. Ne postoje večne nacije, kao ni perfektne, tako da ne postoji ni garancija budućnosti neke nacije, ali ni njeno zadovoljenje u datom istorijskom momentu, osim u teoriji. Iz ovih razloga smo u obavezi uvek nanovo preispitivati postojeće odgovore i tražiti nove na naše pitanje jugoslovenske nacije, u zavisnosti od stepena razvitka društvene zajednice u određenom istorijskom momentu, u zavisnosti od novih pitanja razvitka savremenog društva na početku ovog veka. U ovom momentu jugoslovenstvo bilo, bar za sada i u ovim uvjetima, jedan od povezujućih elemenata među zavađenim narodima, a sve više među mladim generacijama koje imaju potrebu za svojim pravim identitetom, svojom povijesnom misijom. Da bi pokazali svoje kvalitete, Jugoslovenima nije neophodno potrebna država. Uostalom, svoju državu Jugosloveni nisu nikada imali. Jugosloveni ne insistiraju na svojoj sopstvenoj državi, nego na društvenim zajednicama baziranim na istinskoj demokratiji, ali će uvek stajati u potpunosti iza jugoslovenske ideje, kao najnaprednije strategije zajedničkog života svih građana ovog dela Balkana. Postoji li neminovna potreba za sopstvenom jugoslovenskom državom? Odgovor je ne, jer oblik državnog uređenja ne garantuje sam po sebi rešenje nacionalnih pitanja njegovih građana, nego uspešno sprovedeni proces široke demokratizacije odnosa unutar državne tvorevine. Ja nisam jugonostalgičar, ne vidim Jugoslaviju kao korake u pijesku koji su ostali iza Josipa Broza. Ja korake u pijesku vidim ispred svih nas koji smo živjeli, gradili i voljeli slobodu, koja je dio nas i koja se nalazi u našem zajedništvu.